Sarbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketnat na ditabok yaw. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag na oras yung amin gagayem. Pagyamanan da kay amin anaaya tamang dingdingeg iti drama tayo. Sapay ko mga tamaddan tayo iti naragsak katawan. Ken sumarsaruno pa yataw-tawen akadua ti pamilya ken gagayem. Ket ita adoy ti pakasaritaan ana pauluan. Saramunit abakat. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Daytan ni Manang Dalig. Lumabasan. Hoy, Flavio. Artyokan tamarin Taysot kayat na. Kayat na rin tati mar-artyokan. Nay, Manang Dalig. Si Kamat Gayam na itang sumungad. Hello, Miss Beautiful. Unay daytan kaka. Saan ka napintas? Apay kid na saan? Ado, ati-atiwan niya babalasang dito. Niya babalasang dito yung ibagbagambat si Kaplavio. Adong artista babae, ati-atiwan ni Manang Dalain no may papaniti kinapintas. Unay daytan nanding. Makasta nga misa mo no katawa kayo. Sobrat kinapintas yaw. Ay na, may libre kayo no kastalaang. Ay, saan na ka pabainan Manang Dalain? Tadakas ka no, imang pabain iti grasya. Kumot kidi Sige ta itreat kayo manijay Jolabe. Unay daytan kaka. Orderin nyo lang ti kabalan nyo akanan tapnawan ti masayang. Ano dayto yun? In-order ka o. Manok, spaghetti, hamburger, hotcake, french fries, ay na nagado. Sa nga daluson mo, gayam tinorder mo. May bus mo ka di dayta. Ay, Luciak, may bus ko, ging di balay At ti kahit ko asawan. Ipabalkot kong taon, tapno sana masaya. Ipabalkot mo? Ay, unay daytan kaka. Ti ko na kumakot, jay lamakan nyo at alaan nyo. Isumay, jay makan ko tinalak. Luciak. Oh no. Unay daytan kaka. Iliso ko nagtangan ako. Diyan mo na may lison na in-order ko. Wala mo. Oh no. Sa nga daluson mo, in-order mo? Di ka madaragan manang. Kabalak na ibuson na ikaw. Urisya ka. Ibingayan ka no kayad mo. Ay, saanan. Napsugak pa'y ngamin. Ay na, kasanungat nanti pa ng bayad ko. Sige mang kayon. Sana ko nga gorderiti kanag. Tanay, awanan ti pagbay. Nabsugak ko na kuma. Ay na, umudas nga ti pagbayad ko. Pagtantanamitim ka mo, Manang Dalain. Tagtagaray, sa ikarkararagan natin kananta. Anya? Ay, Kaya nalpay ka asimang kabagis Dalain. Naapog ti pitaka kabagis. Akin pitaka tinaapog. Awan manong awan. Sige tayo na nakbasit Na-stress ak launay kadagiti guwapo amiron. Nagbuklis damot tundagi jay. Asinaw. Sanyo na damagan manong tay kidem kon. Ay unay daytan kaka. Nay, nagadumot tindag ito insangput mo ngagkakaima sa makan, Flavio anak. Nalaing ngamin to'y anak yun anang. Nalaing, wano nasikap. Ay nalaing anang.
Anya paglaingan ayat tidakda ka matam. No sa anak ka nalaing, sa anak ka nabsawg, kan awan ko madagitaw. Sa dino apunsyonan, tinangalaam ka dagitaw. Awan ti punsyon na nang. Ingapok dagitaw, ijay julabay. Ay ka ado agarot ti kwartam anak. Awan na nang. Sungarod na nalaingak. Ay, loko ka. No awan ti kwartam, kasano nga rod anagatang mo dagitaw. Inanang may. Kasla diyo am mo ni manang dalin. Nah, apay dadya abaak. Inlibre na kami kaninanding. Ayunay daytan kaka. Apay nga, ingin libre na kayaw. Inarartyo kan milang kat nagilibre mo tan. Imbagami ang nakapimpintas. Nga ado ti atiwan ng artista. Kasta una yung ti katawa na. Idikwan, inawis na kami na mapanmangan ijay julabay. Anya palat sa pulan mingay. Go Mati para phones. Ay di kay laki nagpainan. Iso tinangawis ka na kami. Iso ginundawayan mi matan. Ti kinasaramunit na. Baktan. Ay naunay daytan kaka. Di kay manggunggundaway iti padayo aparso tada akas. San mi hold up no intaray ti kwartana nanang. Iso mati nang ipabus oy babanti panangilibre na ka na kami. Iso no problem na nang. Mangan kayo ki di amangan. Ta ado ti makan. Unay daytan kaka. Ada kwarta mandeng. Awan nga raw. Si Kangay. Awan mo. Ngam adamok a pangalantay ti kwarta. Sa dinaw. Asino ko na ma? Asino nga raw. Siyempre ni manang dalen. Asino pa'y kumangay ti makaiturad nga gipadawat. No saan ngay sulaan. Mapantay istoryaan tapno kay kayat na. Damagan tantuman ti husto anagan na. Nagadumat ti ipampanagan daking ko na. Sara. Kas kadamunit ti ibagbagada anagan na. Nag-change name siguro. Wala mapantang rodan, hindi pala ida. Bana, si putang tapay mat ni kabagis na Ta nauyong na jalakay, no, pasyaran dati kapsat na. Amang no kamatan na tayo ti sumilsilap. Mapalin na tamag. Basta sumilsilap at diamante, wano balitok. Sumilsilap at diamante kan balitok abadang. Aha, oo, nanay kaka. Ay na nagsaya at kayo mutan, tay may dak pinasyar nga ore awan sakit ko. Mumutay manang mi anak kapimpintas. Best friend da ka ngamin. Umay da ka man kail inistorya Ay. Pudnaw, di ko na ni Flavio manang dalit. O, gaya manang. Anya ka na, ti pudna nagan mo. Sa ibagbagada kami na Sara Kano, tinagan mo. Nagitimot ang dumakot. Ibagbagada amonit, nagadumutan tinagan mo. Kung nagadayumot, itinagan mo adalin. Kung nga raw, nagan ti bakit dayta. Nagpintas madgayan, tinagan mo Sara. Nagan ti Amerikana. Ha? Oray jay mulet, nagan mo ti Amerikana. Kung nagan pa'y ti artista. Bagay kumaragi dyan nagan, ta nagpintas ka manang. Da kayo mut. Nagan ko talaga dagiti do anagan adi nakamat yo. Ketidalen, nagan ko iti sirok ti latok, tama nagsaksakita ki ubingak. Apay, patpatsin nyo na dyan manang. Ay, wunmut Siyak pa iti kunayo. Amin na superstitious belief dito'y lubong, ket aday ti puso ken panunot ko. Ha? Uray na itang kaka. Amo manang, at nagayiming agnagan iti Richard. Agkarasakit. Sa pinanagaran na iti angkwan. Kabigatan na, naunat. Ha? Di na siguro kayat tinagan na nga angkwan. Awan matimbagbaga na, di na kayat. Apay nga ni Tata Dalmas. Pinanagaran damot iti Hercules. Isot ki Marwan ti sakit na. Idin subli na ti Dalmas. Anagan na. Ad-adan anay dalit. Pinanagaran naman iti Hugo. Bolon naman tan anagunat. Ngabe, di na pulos impad pa doktor. Ama mo yun na niya tao, manang. Ti solusyon ka no di sakit na kat sukatan tinagan na. Saan ka nakasapulan ngay pa doktor? Anya nga
Kimaro ti sakit na, ngay nangalakin ko alay ti tanam. Ay unay daytan kaka. Imbag ta nagpaot kayo pa'y manang. Ha? Dakas, ti kay papanan tinagan at dalin. No, sana masapa maunat, sana makaasawa. Nagsakit kayo mo nga agangaw. Saan nga angaw manang? Sana ya, believer kayo iti superstitious. Diyan nagan na dalin kat maday. So ngay subliyaw ni tinagan niya sa Ramon na Unay daytan kaka. Sara Monet, kunamot Ilocano nga ron, di sa Ramon na may bagay lang una iti kinampang kinaragsak yaw, itanagan sa Ramon na Unay daytan kaka. Agkararwar kamit ten kabagis dalain. Papanamanan. Ay namanong bakbakutan akong dito'y lubong, isu adi mong damagdamagan no sa di no titurungak. Inkan sa manan mangirwar iti ATM. Sana dakas manong, sa adamot may ruwar. Ti dakas no awan may ruwar. Sa kantolag sardeng agirwar no may busan kaan. Kapilitan akasta no awan ton ti mairwar di huston. Unay dayta na panagras-rasaon. Inak man laengen. Uray ka man. Surotak man itinalimay. Ada kaun dito'y taon proper. Kat hustaw ti atap kau. Lalakay ti pangibusan na ti kwartana. Ay, una yun na ita kabagis ka. Lelele. Simrekdan iti daya restaurant. Dakkel ti bayadan na ijay Taklas na ijay restaurant. Una yun na itan kaka. Ada akaw iti asidagdamang mangan. Hay, nakayaboklis kan milaon. Di kamot agungot dito'y amanong ta kababain. Luklok kunyaw ti kabsat ka o nakakaasay. Kaya't siya, tay papulis kaya. Sana tata, inawis na kami mat ni manang dalin. Ta gayam mimat ka raw. Gayam mo no kaayan ayat akikikilal yaw. Ay namanong, agulimot kayo mamot, tasan apod no ti bagbagayo. Kanayaw ngay gas-gas tom ida. Ta pinalpaliiw kayaw ili pa'y laay. Nanding, yawit tandag iti kananta, tay tuloy tanti mga ni balayaw. Anda supot mo ayaw. Ay, lumagag kayaw na kayo tulisan. Danugag sa nagtang hiwing-hiwiyaw. Awaran kayo tibain. Kalatan tantag supot na tumaritaan. Sige, wala sisigil. Na. Ay, nagpartak na nag-isupot iti makan. Nakukus ko, tumaritaan. Ay, agaluhan kayaw, tay pabarangay kayaw. Sikamat na lang, agawitan. Ay namanong, nang kibur kayo kidin. Unay daytan kaka. Apay nga mail, adi ka pala makiasawa ngam ti agkaskasta ka. Pasig nga ubing ti kapulpulapul mo. Lalaki mo't nga raw, saan mo ta babae? Nagijay pagrup-rupa mi raw. Saramunit ka talaga. Unay mo daytan manong, ragsak ko nga rudmat daytoy. Ragsak mo, ti paluklukaw. Kasanaw no may busan ka, kat agsakit ka, o no may dalit ka. Asino nga ti agrigat, isuda ka na. Ay, di na kan totalyawon dagi pasi kami raon. Isa kayat ka, ngay pabarangay ida. Tapno bagbagaan ni kapitan. Isarding lang ti mangluklukaw iti kasken ka. Unay daytan manong. Makiasawa ka no, iti may sa kanakwada no, kayat mau, tapno agsarding ka. Ay nakabagis, gayem ko ida. Apay aya, tatila pa kasiksikuram nga men. Kita ay tipagsaya atam dalain. Tanay, bakit kan? Ngam awan mo't manaknakam mau, just kay. Unay daytan manong.
Anda ka Martlina, anyat gagaram, Ay, umayak ko mamakisarita, kakadensyo. may papanitian niya. May papan, iti anak ko, nadanon mo iti restaurant, iti na minsan. Kat nadamag ko, nga ipabarangay mo kano ida. Iso nga agpakpakaasya mo tin Pagsasaritaan tayo dahito abanag, tabasila ang mo dahito. Parang loko nga may, tararamidan na iti kabsat kao. Kayat nga damang loko iti kabsat kao. Baak lang nga roden, lokon da pailaan. Unay daytan kaka. Ay, kinasaritak mo tin ida. Da plabyo ken nandeng. Kayat damot agkid daw iti padispinsar keng ka. Ken agpadispinsar damot kinidalen. Loklokon da ti kabsat kao. Kanayon lagaya makikilan. Ay nagkarkari damot tin nadidan ulitan. Kayat kao amang ganida. Saan mau ngay sarsaritaan ida? Ay, kaka, siyaktin mo nang may dituyan atap numaliklikan tirire, kan saan na pagkikindaawatan. Aya ba mida tao may da makisarita? Uwawin, agsubli kami adagaws, unay daytan. Manang dalin, tata din siya. Pakawanan na kami kuma. Saan taon na maulit panagbalpalibre mi ka ni Manang dalin? Kaya muming amin kat okay lang dagi dyan, tayo sumatagaw awis ngamin. Puno na ita, tata. Pudno ti kunada manong, isungawan basol da. Diyak kaya, ti pananggundaway da iti kinaimbag mau kadakwada. Maulin da diyapan nakisinarak mi kan kamanang dalin. Pasinsyahan na kami. Pasinsyahan na kami, Manang dalin, please. Awan ti basol yo. Saan kami napulos nga masidigkan ka? Nasaya at launa data. Natural nga sakit ko data takabsat ka. Katbalagan kayaw. Maminsan pa ya kikilan nyo to'y kabsat ka. Idarom kayaw. Saan tata? Ikarimi data. Oo tata. Ikarimi. Sige, ang sandak mo't ngilak si dagay yumuan. Unay daytan. Sumaramunit ka pa ilaan. Ay namanong ragsak ko ti umisam. Diya kayat, nga dagnir-nervyos iti sangok. Unay daytan. Muna manang dalin. Ang gagayim tayo lataa. Sa anak batkit day ada ka sa tao. Iso sige. Kariyo day ta. Diya kayat ti switek at tao. Tandaan nyo na ta, ha? Unay daytan, kaka. Unmut ngamin, Flavio Kanaling. Makigayam kayo itinapuno. Saan ka ta mangkikil, namang loko? Ditan gagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan, anapaulwan. Saramunit, abakag. Dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.